yang tiga juri dekat kepala juri dari kelas dahulu dan RPI. Jersey color jengking kedai white black. Berketujuh MYLLIEMLUM FC jersey color jengking kedai yellow blue yellow.
Laki doang. Iya kan? Sabi nga silang mulai lagi. Sauce. Langsung ya. MYLLIEMLUM FC kaya bentuk di gol pemindah. Football. Asal. Oh, football. Terus bet. Bang ya. Ya.
Ano theh? Oh. Oh, takut. Ini ayo bodoh. Nggak gitu ya banyak saya ini. Ano theh? Ano theh? Oh, kumpulan. Oh, Pamamriyoh. Saya ba? Ya. Bak, ayaw ko na kasi. Alam. Ano? Menuju kami ke Banyak kedai MYLLIEMLUM FC. Kajian kebenaran kandang atau arti tarik kebenaran meningkong arah jalan atur dia. Apa yang kenang FC Persya yang penuh riwayat.